Thutha wa kũgata tigiti wa ikereka rĩa quarter finals mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe kĩa FKF Cup, timu ya Kariobangi Sharks nĩ yambĩkĩte meharĩrĩria gũcokereria ligi-inĩ ya FKF Premier League kũmahotithia kũmatha point 3 oro ngucanio. Sharks na arĩa nĩ 12 mũrũgamo-inĩ wa metha, itanya rĩao nĩ kwandĩkithia ũhotani Jumamothi wona matũngana na Tusker FC arĩa nĩ akeri ligi-inĩ. Na tunaelewa pia Tusker wamekuwa na haswa hii kipindi cha pili wamekuwa na mchezo mwema zaidi, kuzingatia haswa maanani kwamba ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu zaidi. Hatuwezi sema labda kuna upande mmoja ambayo ina upungufu wowote. Game zote ni massive, kuna game rahisi kwa ligi, so we are just prepare for the team. Kwa game, kila game yetu sahihi bali imefikia ni final. Na kuringana na captain wa Kariobangi Sharks Luke Helvin, no nginyagia mamathe point 3 thutha wa kuma draw itũngana-inĩ rĩao rĩa mbere mwaka muthiru. Kuhusu game inafuata Tusker, si pande yetu ni must win, kwa ajili pia tunang'ang'ania tutoke hapo chini. Principles zetu ni kuweka ball chini tucheze. Na mũrunawe timu-inĩ ya Tusker Mike Kibwage akiuga thutha wa gũikio nja ngucanio-inĩ cia FKF Cup rĩu marongoreirie kwĩtaitana na Gor Mahia arĩa nĩo matongoretie ligi. Na inamaanisha sasa lazima tuanze na win mali tuliachia our last game against FC Leopards, so tunatekio moral boost kwa hii game next na tuna hope for the best. Tumekuwa na preparation fit sana, kiangalia hata leo mazoezi imekuwa rahisi. Thengia wa ngucanio ĩyo ĩregathakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa Kenyatta kaunti-inĩ ya Machakos, Gor magakorwo makinyita ũgeni Kakamega Homeboys oro kĩharo-inĩ kĩu gũkũ Bandari ya Gĩcũa-inĩ magĩtũngana na Wanajeshi Ulinzi Stars, na Shabana ngucanio ya mũthia Jumamothi matũngane na Posta Rangers. Handũ-inĩ ha metha ya mathako Inoro TV, Hajĩtagwo Mũgũre wa Karuiru.